Ćao drugari, ja sam Semira, Čupo je trenutno u transporteru. Znamo da nas nije bilo neko vrijeme, međutim sad smo opet tu. Zašto nas nije bilo, šta su bile razlozi, o tome ćemo napraviti jedan poseban video. Međutim, danas vodimo Čupu da krati noktiće, tako da ću vam to snimiti i onda ćete moći da vidite kako se u principu krate kunićima noktići ili kako to možete raditi sami kod kuće na pravilan način i na šta je potrebno obratiti pažnju. Kunići koji se drže u stanu kao kućni ljubimci koji nemaju toliko mogućnost trošenja noktiju prirodnim putem, mi kao vlasnici smo ti koji moramo voditi računa o tome da oni ne prerastu. Predugački nokti otežavaju kretanje kunića, skloni su pucanju, a kunići mogu zapeti u pokušaju da se slobode i iščupati nokat te slomiti prst ili šapu. Ukoliko dođe do toga, odmah odvedite kunića veterinaru koji će sanirati povredu. Zato trebamo nokte redovito kontrolirati i kratiti. To je nešto što svaki vlasnik sam ili uz pomoć nekoga može uraditi. U pet shopovima za kućne ljubimce ili veterinarskim apotekama kupite škarce za rezanje noktiju. Nokti su predugački kada izlazi iz dlake šapica. Unutar noktiju nalazi se žilca koju ne smijete povrijediti. Preporučljivo je rezati cirka 2 do 3 mm od kraja žilice. Nokti kunića mogu biti svijetli ili tamni, te će vam prilikom rezanja baterijska svjetiljka biti od velike pomoći. Osvijetlite nokti sa donje strane tako da vidite gdje žilca završava i odrežite pazeći pritom na liniju rezanja. Ako kojim slučajem zahvatite žilicu, kuniću će curiti krv. Sa malo vate ili gaze pritisnite ranjeni nokat i pričekajte da prestane krvarenje. Ukoliko krvarenje ne prestane, potražite pomoć veterinara. Kunići na prednjim šapicama imaju 5, a na stražnjim 4 noktića. Za početak, najbolje bi bilo da kunića odvedete veterinaru. Ovo je jedan od načina kako kuniću možete odrezati noktiće. Također, možete ga zamotati u peškir i dok jedna osoba drži, druga mu može rezati noktiće. U slučaju da primijetite da je kuniće strah, možete mu rukom prekriti oči te će se kunić umiriti. Eto ga, gotovo je, to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam, prije svega moram stvarno vas zahvalim na velikom broju subscribera, lajkova, vaših komentara, pozitivnih komentara, ima i negativnih, ali naravno mi se ne obaziramo. Tako da, hvala vam svima. Naravno, ako vam se dopao ovaj video, opalite like, pretplatite se na naš kanal ako to već niste uradili i do idućeg gledanja. Veliki pozdrav!